Baba, Nkosi yamakhosi, Nkosi yezulu nomhlaba. Ngiyacela Nkosi, izulu nomhlaba. Kuba Nkosi yomsa usondele eduzane kwami. Ungiphe Nkosi yomsa amazwi engizowakhuluma phambi kobuso bakho. Naphezu Nkosi yomsa kubantwana bakho Nkosi yomsa abayingcwele. Ngumntwana omncane ngifela ukusaba manje. Beka ukuhle khona ungisiza manje sehambile. Sengisele ngedwe esithandweni somlilo. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi obaba nobaba omkhulu babe seduzane na. Ngizocela incwadi Asotusi 23 verse 20 stene 22. Ngizocela ngesihlabelelo esangibhekela sika 203. Ungamanazale thake Ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho. Ngibheka ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho. Ukuba igcine endleleni. Kuba igcine endleleni. Ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Ibheke. Nize nibheke. Ulalele izwi layo. Nibe selilalela izwi lonyazi. Ungayiqunuli. Ningayiqunuli nakancane nje unyazi ngathi. Ngokuba ayikukuthethelela ukona kwenu. Ngoba ngeke azakuthethelela ukona kwakho. Ngokuba igama lami likuyo. Ngoba mina Jehova ngisonyazini njengamanje. Unyazi uJehova uNkulunkulu wethu njengoba lapha phambi kwethu njengamanje. Uma ulalela izwi layo impela. Uma umlalela kahle unyazi. Ukwenze konke engikushoyo. Ukwenze konke akushoyo. Khona ngiyakubayisitha kwabayizitha zakho. Kodwa bayizitha zonyazi. uNkulunkulu abeyisitha phezukwabo. Ngibahluphe nabakuhluphayo. Nabakuhluphayo ngiyobahlupha. Amen. Amen. Njengamanjena sike mshikashikeni. Ohambo olungcwele. Eliya entabeni esakhekhelwa inkosi lehlezi phezulu phambi kwethu unyazi. Leyo ntaba igama layo Elisha kuthiwa iKhanani. iKhanani. Njengamanje siyaviva emakhaya baviva basendleleni bayeza. Bavivela kuzongena kulomkhosi. Thina sesikhona. Ithina sibe nenhlanhla ukuzuza.
ukuthi lo nyaka bekade unamagedu unameva unemgodi sikwazi ukungena emgodini kodwa uNkulunkulu wasikhipha sisaphila. Lo nyaka ubenzima kakhulu kodwa siyabonga ngoba inyama isahlangene nomphefumulo. Kumele ukuthi sisebenzeke kakhulu. Umuntu nomuntu azimisele ukuthi manje akahambele ukuthi uMqali umesa kusavuma enhlizweni yakhe nasemoyeni wakhe nasenyameni ivuma hambe adele konke akabe sacamanga ingane zakhe akasacamanga ekhaya akacamanga lutho acamanga ukuthi njengamanje sike ezulwini. Mawuphuma usabheke emuva kenkingeni bheke manje phambili ngoba nangu uNkulunkulu phambi kwethu unyazi. Ngolusuku ngizokuthanda nje baba Nkosi yamakhosi ngicela ngashumayela ake mina ngixoxela indaba nje xoxela abantwana bakho uTostosi yasukela kwenze balalele nje abantwana balale osethozi kwakho umncinzi avuke alale naye ngani bani ngiyixoxayo kodwa ulalelise kahle. Ngosuku bengilapha saphuma eGebsila sanyuka saya lapha othandweni. Masifika khona sathi uhlala kancane angazi noma ungilosi noma kwakubani ngavula ngabona ikhethe elidala elifake elidala ibheshu leli lafika lekhetha la ngithanda nje laxoxa nami lekhethe ngezingalithatha ngezingayofika endlini nale dokodweni sahlala nalo la ngixoxela ke inganekwane lithi lekhetha lalelusa lumfana lithi kaze lisifake ibhluku lelavela lagqoka kanje lathi noma sofika imbridges lezazifakwa azange labona ukuthi ayingeke lento avula lininzi semzimbeni yalikhumula yabuye ebheshini lithi ngahlala ke manje uthi ngambona lo muntu efika ngakithi ngiyingane ngelusa uMqali wendlela uthi wafika uMqali wendlela ngakithi uthi hayi washumayela uthi sihambane simlalela simlandela uthi ngamuzwa inkulumo yakhe uthi ngizohamba uma sengihamba sengibuyele ezulwini uthi ngiyabuya esiqini sesihlanu uthi uma sengibuya uthi niyobona ngani na uthi ngibuyile uthi isilo sosikhathi uthi siyophenduka isilo sikhetha inkosi yobe kathike mina uqobo lami noMqali wendlela uthi bonke abantu ngaleso sikhathi uthi baba nomdumakhanda bonke bakwenza into eziphambene esotweni ngeke bavuma ukulawulwa bayozilawula bokwenza yonke into embi uthi ngaso sikhathi lobe sekuseduze ukuphela uthi ngemva kwalokho uthi yosuka impi enkulu uthi impi yosuka uthi yoshayana iminyaka uthi abantu bofe sidingekane uthi kodwa le nkosi ehlezi nalesilo esisha esikhike sakhetha inkosi uthi thina Jehova uthi sohlisa ifu liqhamuke ezulwini lizohlala phansi uthi mina ngoba sengizolanda abantu bami uthi ngiyosuka ngefu ngibheke phezulu ngihambe nabo abenze kahle abenza intando kaBaba. Hawu ngathi ngisathukile ngisomile ngisomile sengishwabene ngilalile umpompa sengishwabene wayesethi umuntu omdala inkosi ilanga uthi ngasikhathi inkosi eseyihlala sehambile sokuhlala inkosi ilanga uthi ngase ngihamba ka sengiye sengifika sengisiplange ekuphakameni uthi yakhuluma inkosi ilanga uthi yama epulpiti uthi yakhuluma uthi ngesikhathi sikaNowa uthi uNowa etshena abantu ukuthi kuzoba khona nozamcolo ozoqeda abantu emhlabeni uthi thina boshenge sasimthumile uthi akatshena abantu Nowa uthi kodwa wahamba indawo yonke eshumayela
yonke indawo yabatshela uthi abazange bamlalela abantu Noah. Ophekela phana encwadini kaGenesis 7 verse 7 nibona uthando olungaka ukuthi lethando olungaka esithandwa uNkulunkulu wasebuhleni unyazi kusibe baningi kangaka singunge singenza khethuzane kwakhe lo thando mase sikhipha kulona ubani ophinda asithethelele na konke indawo ningengishaya uvalo kodwa incwadi sibayibhula ithi nashumayela lapho sizishosha nenza yonke into ngegama lami nenza yonke into nenza yonke imisebenzi nishumayela nenza zonke izinto uthi kodwa mase ufika isikhathi lapho sokuyahlulelwa sendithi ngiyafika phambi kwesitalo sobukhosi othi angazi nabenzi bokubi sukani phambi kwami anginazi hawu baba sasenza lokhu sashumayela sihamba ngenyawo siye eKhanana sihlatshwa amatshe sihlatshwa ameva sesilala singadlile sihlupheka sihamba nawe siye eKhanana uthi yebo ngiyezi nani hamba ngami niye eKhanana kodwa nalabenzi bokubi sukani eduzane kwami uthi lapho kuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo ngoba kungasekho ukubuyela emuva kungasekho ukuya phambili kwabe sokufanele ushone yekalasha kuthi wena uNkulunkulu uvule uNkulunkulu bonke la bengafuni ukulalela abenzi bokubi abanenkani holo asabe ukuphuma kufuka phakade lapho ithinde olungathwemi ngengane yami ithi uNoah wangena emkhunjini uNoah ithi wangena emkhunjini wachumala sasaphela isikhathi lapho libona unyazi ingamlamaze lishumayela bathi lihamba liyashumayela ungena ezweni lake nje iphunga lamanqamula nje liyashumayela ungalilandeli ngiyalithatha futhi ngenkani futhi noma sawungenile uma ungafuni ukulandela unyazi uliphikisa zonke into ezenzayo uphikisa bathi baba mkhulu osebenza esihlalweni ungakhuluma into noma intoni anawuvuma konke akushoyo ngoba uyena osinikezwe amandla ule emhlabeni nasezulwini uyena ophethe namadodana akhe wonke wazongena kuNoah namadodana akhe emkhumbini abantu bengafuni ukungena nomkakhe nomkamadodana akhe naye nomakoti bakhosana akhe bangena nabo emkhumbini ngenxa yamanzi kazamcolo ngenxa yamanzi kazamcolo inkosi ikuhle seyibambe lapha kanomntana enkosi asebenzile konke lokho eseshumayelile esayenyuka ezazonke bengibamnaka kwazivavala umkhumbi sibonile intabazo sisibonile isitimela samampondo siqhamuke intabazo akekho engasibonanga siqhamuke phezulu saqhamuka kwakhuzini kwale yonke indawo sezi isitimela samampondo sashosholoza seze sathi masiphezu kwentaba phezulu kwentaba sasesehlika entabazo sasesiyaphela kusona sawona singenile kwasekusele ithulile amakhonge ebophile ethulile Kenya hawu kodwa ngosamsesaliwe amadoda sesibahle kangaka sangafuni ukulalela sihamba manje sesiye entabeni kuzoba bekhuzwe endleleni engafuni ukulalela njengokuthi amafuna ahambe kanjalo ulalelizwe ukuthi ubaba uthini kwenziwa njalo uthi ngithe ngifuna ukuzixoxela nje nganekwane angifuni ukushumayela namhlanje baba Nkosi yamakhosi Nkosi yezulu nomhlaba hayi ilanga lekwenza isimanga lilapha emzini wasebhekmesiya kunomshumayeli umkhize wasekhangela lithilanga Shumayeli uthi kunamakhosikazi awu4 kule ndawo kaDumisa ahlangane emzini wasemabumbeni akanamkhokheli akanamshumayeli madala lamakhosikazi
lalela ke Mshumayeli, hamba uyoshena unkosikazi walapho kaMbumbe uMangobo ukuthi uMangobo yambeka ukuthi abomshumayeli. Lo Mangobo yangimbeka abomshumayeli uzoba umhlambululi, abomkhokheli, abomshumayeli. Yena unkosikazi ayedwa umkhokheli. Hamba uyambeka uyamgqokisa uthi mina ngithe uyena ozophatha lamakhosikazi awu4. Wawaphatha ke lamakhosikazi, wawaphatha kwethi waphenduka amadoda. Sisuka le eJolvethe sigibela iloli lamshumala uNgongo, sigcwale elolini siyakala kalo mama umkhokheli, sesingene esigcwala indlu uShumayeli ayikhombe ukuthi inkosi yofakazi siyibambe sikhonjwa uyena. Makhona okudlile noma ujovile uhambe ufike uyekena kube uyena okuhlambululayo ngoba kulalelizwi ukuthi ubaba wathini la. Zathi mase sihlangene insizwa lapho ezibambile eqhamuka leThekwini ebiyisabathi banjiwe inkonzo uthi ikhona into ekhona kuthuluka wonke umuntu endlini, kushisa umlilo endlini, kushisa ujuluka kube manzi tite sishikele insizwa eqhamuka eThekwini. Dinomfa komyeza la khona laphana kaDumisa kunomfa kaMntuko kaNgongo ubheka Mangwane, kube khona umfangongo umhlaba unzima, kube khona umfangongo umfamphepho omshumayeli manje ezakheni, kukhona uJB umfashozi odayisisi, kukhona la umshumayeli noma khona namhlanje odayisa amabheshu. Ziyazibambe lensizwa akha umshumayeli ngakhona lutho sibamba sisodwa sibambe kushuma uthulu phakathi endlini. Kodwa usuku wathi umshumayeli wathi umkhokheli bantabami ngiyemndenini ngesonto. Manje kufika umyalezo oqhamuka lapha kaJeza ukuthi umnomzana wakhona usuke eGoli, usuhlwe ezilwane akasalala ekhaya. Sicela ukuthi bantabami nihambe nenkosi inyanga yezulu, nihambe nayo niye lapha nize ningadli lutho la khona. Sifuna manje kuyisabatha baphana ibhande ningadli kuseseni ningadli lutho ngiqonde khona phela inkosi yanani iyakhala sengedekeni khona, iyakhala inkosi kanene sengedekeni. Zadubula lidatha insizwa kwathi asiyezwa ma so zenza umkhokheli njengoba usho usahlonishwa. Abakhokheli ngabiza ukuthi abafazi, abakhokheli laba bagcotshwa basezulwini njengoba befake iziphika ezingafani ezinabanye la benomehluko, bagcotshwa ngosemthethweni, banamandla. Lapha emzini kaba besokuqakile izwi lethu zeziyinkinga. Wafika umkhokheli wadla kabili wathi ngithi ngegama lenkosi inyanga yezulu ngithi aphuma izilwane la kaMphele kwangamhla ziphumile ngalola ngazihamba namhlanje azakuziphinde zilibheke emva usho umkhokheli. Babo saqonda khona ekuseni saqonda kulo muzi safika khona sathi masipasingeza kwalo muzi sasesisho sithi hawu Nkosi yethu simakade simphambi kwakho siza sihuba sathi masikenzase sathi sicela umgqomo kamakhelwane wawuletha umgqomo wamanzi zaqonda insizwe zawukha umgqomo wamanzi ngezase emfuleni zabe zawubeka la zawudrasa ufaka imbobo. Sathi ngegama lenkosi enkulu inyanga yezulu sithi baba awuziveze kulelizwe ngoba bakwazi sithi siveze baba bakubona ukuthi ubani njengoba uthi uNkulunkulu ngampela na seyiphumile amakholo ngaphesheya kwesigodini nangazanga kusho esibukeli ukuthi ushamba ngakhepha izilwane na sokathi uyayinyanga na eziphathe ezindi impondo lezi nezikhombe ezabamnyama ezibazimulayo zifike la zishaya ziphume nenkomo lutho akusindi umuntu sezishaya zithatha inkomo zithi uzophila lutho akuphila umuntu. Hawu ungafika la baqwenge bathi mhlophe amabhungazana laba baqwenge bakathi amakhosikazi basho izilwane suke sibukele namhlanje. Hawu sangena ngaphakathi kulo muzi
Saka amakhandlela ngenhlobo zawo ehlelile kulomuzi ngaphakathi ehlelile sathi singena sekuthala isigubhu khala imboshi sasiphela umuzi wonke kathi siyafanya sigijima ideke lonke phela sigijima icala sithuma silwana siyahlaba noba uhlaba konke ngobhoko ujo uhlaba lapho uhlaba ngobhoko ungadla esilwaneni uhlaba ungasiboni sa wathi wapha nomntana baleka yontasha sayisangena ngaphakathi zibamba ngaphakathi wathi mama satandaza wathi baba yini umbiseleni ushaya wathi hawu baba wathi hawu lakhala umnomzana wakhala inyembezi wathi mama ngiyangembona nje wakhuluma uvele egoli izilwane zimqala egoli sezafika la uthi sesiphelile isibanye asibona asekho inkomo sizwe ngamveli ukuthize wathi ake sibiza amana zethu abazosiza awu safika ke wathi enfikile wathi hayi sekunethemba ngibhale segazini kuzofika saza neqeda kwavulathi wasabule sokuthetha umfami yeso wathi inkosi ubusise olobunaza ade Nazaletha hu khabozi asi hazabo osi ahovu oge baby oge bheke phezulu ngathi ngiyabheka ngabona inkunzi yonwabi yehla phezulu esibongweni yehlika igolongoko engangetatu unwamatele hey leyiza lemnyama lonwabi liza kancane leyaqilikithi emnyango yathi ungathatha ubhoko lami ngalikhapha ngidle ngabalonya vilami lenya ngezulu ngihamba ngidle lenya ngezulu ngihamba lagoqonga umsila ladonsa ishane zathi ngiphuma nalo ngathi yabuya kwathananto olunye yenga ngaphika ngalikhupha ngaphuma nalo ngajikela lapha ngabuya ngathi yabuya kwathananto olunye aphuma ngishaba emsamuni lesithathu aqashile gathangala kwahashaka intanga lesikela abaleka amen sisho umsebenzi thina wenyanga yezulu kodwa uqale elangeni isimangasa senziwa yilanga ikhomba unkosikazi omdala ithi uyelopha lamakhosikazi namhlanje amathempeli ayishumi lapha azalile thempeli okuthiwa ikabhadakazi 10 amathempeli kunabashumayeli nabakhokheli abawu-10 abazalile lo thempeli sasigejema kulona owaphuma khona unabo wabangamuntu esinde unomzana namhlanje azange liphinde zibuye lezo zilwane esasezidakile hayi angazi ethembezi ngithe ngizoxoxa amadoda sekunemshumayeli ngithe ngizoxoxa nje nganenzeni lala ngisalele manje ngoba ngiyahahamuza lapha ethembezinhle ezweni lamaphekula ethembezinhle siyasahlala lapha nothingo lenkosazana ngiya lapha nothingo nginenkinga yemali hayi imali ayikho ngibambangiyeka ngiyaphathanisa ngemateksini kodwa imali ngihlala amateksi imali ayangiyiboni ngiye kubaba hayi imali angiyibonela ngikhuluma nabo ukhulu kaShembe uthi thina boShembe kushila ngalama uthi sasikhona sithuma uNowa sithi Nowa tshena abantu lizobhubha abantu akangibamlalela uNowezwa wathatha umndeni wakho angena nawo emkhumbini wakho yena namadodana akho awakhe angena thina sizofukuleka nje lothatha nje lifu sizothatha ilifu wena mawubheke into zenzayo lezi lama-private owenzayo ucabanga ukuthi ngoba uthi akakubona uShembe uzokwazi ukufukula malikhama kuyo selihlika lana ithu kaManazaretha awakabe munye awu
abe abe munye wonke amanazale abe munye abe uMqali kase Kati baba kilasani ngiyahlanganisa iziphandla zihlangana wakhuluma kancane masezulwini wathi Mfundisi umunikele ngiyangibuka ukuthi unikele abakini njalo tshela bakaMbhele bakwenza into ethini wathi idosi lakho liphethe kulona lakaMbhele wathi lasekhamba uma wakho la kuzala khona uma wakho ibona baseduzane nawe manje bakubona nje abaphila utho ulokubika lapho upha labakini kufuna uqale ngalaba la kuzala khona uma ngoba uyena wathwala inyanga ezu9 wayehlaluka nawe khuluma ngalaba ube soza kwabakini babe sesibili ube sesihlanganani be into eyodwa nimbheke nasendaweni engihamba kuyona nihambe nihlangane nibe ngani noma nahlangana nakha lo muzi ukuthi umazi ohlala la uvele mina so hlanganani-ke namanje nibheke yonke enye into la ngihamba khona nibheke nezithathi zami zithi ziyazama ungipha amandla kodwa ngeke ngizeke lezo ntambo zolwembu abazibekile angakwenza lokho awuyaqala imali ayiqala imali ngayibona ngenza wathi ufaka u5 rand ngala ufaka u5 rand ngala ufaka u5 rand ngala maku50 rand ngala ufaka u50 rand ngala ufaka u50 rand ngala maku 100 rand ufaka u100 rand ngala ufaka u100 rand wathi yobona koza kanje kuwena kwabe songathi hayi kuphele uthwele lo wokhalisho ngoba khalima de uthwele lo udlala ngale ntshebe lemhlophe seziyaba nje sebehambe bonke abantu emhlabeni onihlale kanjani lona ukhukhuke lisiqedayo le ndaweni isebe nje intshebe ibe impungi ibe nje ibe mesamthuthu bathi athele ngomlothe khona yini bonke sabaphela abantu ngoba yini ulalela umthetho uhlonipha isono nonyoko uzinsuku zakho zande ezweni ubuhluleke ukuhlonipha isono nonyoko ngeke umhloniphe ushembe lohleze esihlalweni ngoba kwakhe ukuhlonipha uzothi akhuluma umphikisi ngoba ajwayele ukuphikisa uma wakho aphikisa ubaba wakho uma ahlonipha ubaba wakho ahlonipha uma wakho ubaba lehleze esihlalweni unyazo uyomhlonipha njengobaba wakho la anginababa mina angisenabani ubaba wami unyazi uma wami nabo ma wami bangaphansi bona uma wami okuyibona mangibheka bona kube kuhle enhlizweni nami ngazawo uma wavuka nabo ma abangibhekile ngokunjalo monazaletha sibeni munye sibekubomba likaSamenta hawu unyazike yakhe lezimanga sengavala manje baba Nkosi yamakhosi engakushiyi baba sengiyavala baba kodwa ngeke ngibale ngakangiyibike imisebenzi yakhe uke wenza isimanga sikathathana yayiletha izulu ladida kathathana beneda wakhala umthetho wathi hawu kodwa Mfundisi uthi bazofika abantu makunje esikhumbuzweni hayi ngihanjiwe ngiyacela onyaziwe ukuthi ayike seyihlikile imvula sekwanele ake livala amathango ompompi manje ngoba like dilike njalo kwayiwo hawu wathi wakubuya onyazi lalike bayi ilanga libalela unomphela ubani uthena umuntu lo hayi ngeke ngimkhoze umuntu lo okhuluma nemvula emuze uvala ompompi ezulwini manje ngci umeke uvule kubalela ilanga ngathi baba hawu laphana eKhanani sokuveleka eKhanana ibhakede lamanzi lachitheka edokodweni lami ngizabutha lamanzi kwangena umkhokheli egijima wathi hawu baba phuthuma uyotshela inkosi ukuthi seze safa umoya amadoda asephansi uyosala nobani ubaba le ntabi ngoba sebevuma ukuhamba manje bagoduka ngoba amadoda enqamu kaphelile anqanyule umphukwana hawu ngaya kuba wathi baba ngaba abantwana bakho bekhala baba bathi sokupheliwe nami amanzi agcwele indlu lo yakusuma umoya wathela phansi ibhakede lonke angazi baba usokwenzekani wavele wathi Nkosi kubusise ngathi Nkosi akuzela ngene yabe siduma Nkosi ngathi ukuthi imtshenile bathi Nkosi kubusise ngathi ngiphuma ngifulathela
ngaso sikhathi umoya kwaqala isizini manje awe babo wena usabheke ngosaqamange ubheka le nale wathi ubabamkhulu loyo ohlala esitalweni nize nibheke yena konke akushoyo nenze lokho akushoyo ningamphikisi ngoba mina ngoba ngihlezi kuye mina Jehova uyabe uJehova kwayena akusho kuyokwenzeka baba Nkosi yamakhosi umsebenzi wakho Nkosi yamakhosi mkhulu ezulwini ungapheki nale nkankanelo uMbhele elilikhala unomphela inkankana likhala kubantwana bakho libayala cha baba ngiyabonga ko baba nako babamkhulu nakokhokho balapho emathenjini lapho kuzola khona uma ngiyabonga umusa omkhulu ngibonga nesesitalweni esikhulu Nkosi yamakhosi kungokwakho konke baba